tajna šuma i čarobni zver. Mali grad Vrbica bio je okružen gustom šumom, za koju su svi govorili da je magična. Deca su često slušala priče o šumi, ali niko nije smeo da uđe. Ipak, dečak po imenu Marko bio je radoznao i hrabar. Jednog dana, dok je šetao pored ivice šume, primetio je neobičnu svetlost koja je dolazila iz dubine drveća. Odlučio je da istraži i krenuo je prema svetlosti. Dok je hodao kroz šumu, Marko je osjetio kako se svet oko njega menja. Drveće je postajalo sve zelenije, a vazduh sveže mirisan. Iznenada, ispred njega se pojavila velika kamena vrata prekrivena mahovinom. Na vratima je bila urezana zagonetka, ono što nema ruke, ali može otvoriti sve. Marko je razmišljao i shvatio da je odgovor ključ. Kada je izgovorio riječ, vrata su se polako otvorila, otkrivajući tajni prolaz. Ulaskom kroz vrata, Marko se našao u prelepoj dolini punoj cveća i reke koja je blistala poput srebra. Dok je hodao dalje, čuo je nežni glas koji je pevao melodiju. Prateći zvuk, stigao je do proplanka gdje je ugledao neobično stvorenje. Bilo je to čarobni zver, polovina konj, polovina ptica, sa perjem u bojama zalaska sunca. Zver se zvala Alivor i mogla je da govori. Zdravo, Marko, rekao je Alivor. Dobro došao u tajnu šumu. Ja sam čuvar ove šume i čarobnih stvorenja koja ovdje žive. Malo ljudi pronađe put do našeg svijeta, ali ti si uspeo. Postoji nešto posebno u tebi. Marko je bio zadivljen. Ubrzo su se sprijateljili i Alivor mu je pokazao sve čari šume. Upoznao je šumske vile koje su plele venčiće od cvjetova i patuljke koji su brinuli o biljkama. Alivor mu je ispričao kako šuma ima svoju magiju koja može pomoći onima koji su čistog srca i dobronamjerni. Jednog dana Alivor je objasnio Marku da šumi prijeti opasnost. Mračna magija je polako prodirala u njihov svet, slabeći magične sile i preteći da uništi sve što je lepo. Jedini način da se šuma spasi bio je pronaći izvor magije, koji se nalazi u središnjem jezeru, i osloboditi ga od tame. Marko i Alivor su krenuli na put do središnjeg jezera. Putovanje nije bilo lako, morali su da pređu preko začaranih livada, izbjegnu zle duhove i prođu kroz šumske lavirinte. Kada su stigli do jezera, voda je bila tamna i nemirna. Alivor je rekao, da bismo oslobodili izvor magije, moraš doneti odluku koja će pokazati tvoje pravo srce. Marko je razmislio o svim čarima koje je video u šumi i o svim prijateljstvima koje je stekao. Poželeo je da sačuva ovaj svet za sve dobre duše koje bi mogle doći. Rekao je naglas, želim da očuvam ovu magiju za sve one koji dolaze s dobrim namerama. U tom trenutku, jezero je zasvetlelo, a tamna magija se raspršila. Izvor magije je oslobođen, a šuma je ponovo bila sigurna. Marko se vratio kući, ali su vrata tajne šume ostala otvorena za njega. Alivor mu je rekao da će uvijek biti dobrodošao i da će šuma biti tu za sve koji žele da je istraže s čistim srcem. Marko je otišao sa saznanjem da je postao čuvar magije, iako nije imao čarobne moći, jer je njegova ljubav prema šumi bila najmoćnija magija od svih.